Naka nondo Ulutaga and Sigatabu ni Sausau Vovou ronondo lurusong ka ono ko Jisu na Nuinui ni Bula. Jesus is the hope of life. Me wakro taktale nondo Ulutaga and Sigatabu ni Sausau Vovou ronondo lurusong ka ono ko Jisu na Nuinui ni Bula. Ene ad ni klok tamanda kena luvena kena altambu au sakinde wa kemni kene nemam tumtumbu toa kai ke mami kemni ne tvi ke mami kemni ne wawa kosleni lotu kina vos nikolo abakrota ki menonda ene singa indai sulit kende men sungol wan kloena masu turanga nindolov nandalinga ke mami me ke mami rungoda nandomomni nindolov nemam vaksama mi ke mama kila nubeka kunina voski nubeki mami en singa indai nindolov nule ki mami mi ke mami vingoma kamaroya nubeka kunibin kata mi ke mami vuliva mananom ni vosa ene adi Jisu Kristo nemam turanga kai wakambula meni endoti kunungital noa me kau ni Vunau endonongon tangan lele indo lotu e susu katumbu vake e nolom ni lotu. Me wakata kirangan ngone e non tatanra mendonongon kalongata karauka. Sa tumbu vake nongon tangan ngo sa kokoa kabuku kasalandeva vake na vulitoro vake. Ia sa tegbutal ngana bula ni ve murmuri. Kasawak muri reso na ilaula vala. Na ilaula erndo wake ngtaka na wenganga ni vevak matentaki na drugs me kasarumbot tongo na nonda bonua. Sa siwat sara kabusuki nonde vak saladal noni tokani balatini vaktara merawaka no monotaki koya. He was trapped because he allowed his friends to feed his mind. Samaniav kokoya melewena na ilala ndo wakeng taki drugs koya. Endon singa sawakungi koya noni tokani mesutobule manda na drugs. Samaniado metobulea mevkan norto vakmadala na non tokani ni na drugs eran sulevo koa na marau kina vakavengu. Ia na vaktulu atau manda kana numi ni na seng ni rao ni roai koya sa vakabuna meveso taka noni tobo ni Bula. That one decision he made slowly became a habit and soon his life changed. Sa tikubun vaklutubuli kena bulni lasu biron noni tumbu. Saya talanga nambul ni venda kai kina wakroko mai vale. Sa wakila taloko ya ni sa wakalia na wakavengu ni sa toman tingan veto bava kina ding vala en nonambula. Sa tareko ya ni rev ni wainganga. Kasalak turu na dorubongo donambulan ruka kaboro bula tabutu kina tau wakavengu. En lom ni buto tabutu kina tau ni Bula sambula takuboli e kai bonga tinga bua neveka endorongoda kabulida en wilbon Sigatabu ni ko Jisu endololoma e datne balbalada ia elomana temate balbalada endon singa ni otirana mbaki ni Bul ni ve murmuri e tuktondo bolinga vale sabos poselon taka kasawak namu menendrende ni Bula salak durumatiko samani wakndi takbua me sabesau membiuta levi na Bula kambula takbol mai enolom ni rona mbaki kamele subtal na Bula kandumbul takbol ni sengone sakilaelon na dorbongo mevkano ngoni dinroi sandam sombu kawaktu saiko ebuan kolo kakiran non vebsoti non vebuke kin non vesireki sali subtal dorbongo nambul ni lotu mevkanga kasungi vake mekina sawakila talnga non Bula na lingolom ni kolo ni sabuke koya kasulia bua numbula wakavengu kando tubua eliu. Vikem ni nungtokani kawakaki na vikem ni nemam tumtumbu. Kemam nangandrava munikila ni tuktukongo and singindai ni ko Jisu na Nuinui ni Bula. Jesus is the hope of life. Ebungre nemam tokani aviti erlak durum tikindai na Bula kalak durum na durbo and natal nongo. So satu nubunubut buto ni sabe suktul non Bula ene ves ni buniva kine balbalada. Ia ene singindai en lom ni buto ngori ya luma kenan ruka ebe bosa veiko
Viavasa vekenda nakalo ni Jisu na Nuinui ni Bula. To those of you seated here and to those of you watching, whatever troubles you're facing, whatever darkness you're in, always remember that Jesus is the hope of life. Naka. Naka, isimber ni tekibu, ana kerana namni viosoti, ni ona wasa saka tikna va pertania. What I'll be speaking to today is the current situation of Fiji, which is drugs, HIV, and AIDS. Fiji is currently going through a powerful and destructive storm of drug abuse and HIV crisis that is sweeping across our nation, and its effects are being felt in our communities, villages, homes, and schools. This is clearly seen in the rapid spread of drugs, drug use, trafficking in its many forms among our young people, as well as the alarming rise of HIV. I say that this is spreading rapidly because it has confirmed that many of our people have already lost their lives as a result of drug use and HIV. My dear parents, respected leaders, my friends, drugs, HIV, and AIDS are no longer a small issue to simply talk about. They are serious and dangerous threats that demand urgent and immediate attention and action. This crisis is now affecting the lives of youth, our parents, and our leaders in the Vunau, the government, and even in the church. Truly, drugs and HIV continue to threaten the lives at every level of our society. The Ministry of Health has confirmed that HIV cases in Fiji have increased significantly over the past few years, reaching what is now described as a national HIV outbreak. Reports show that between January and September of 2024, 1,093 new HIV cases were recorded and 115 people died during that same period. This clearly shows that people are not only becoming infected, but also dying from HIV. Additional data from January to June 2024 recorded 552 new HIV cases, many of whom were youths and children. A very alarming reality is that the rapid spread of HIV in Fiji today is largely linked to the use of needles to inject drugs into the bloodstream. Both the Ministry of Health and police have confirmed a strong connection between the drug use and the fast spread of HIV. Police reports have also revealed a sharp increase in the drug-related activities. Between May 2024 and May 2025, a total of 2,446 cases involved in illicit drugs, such as marijuana and methamphetamine, were recorded. This shows that drugs deeply infiltrated Fiji. In recent news, 4 tons of methamphetamine were seized last year, and earlier this year, several tons of cocaine were also confiscated. It is important to understand that even young children and students are now being used as carriers of drugs, while many others are becoming users themselves. The effects are devastating, with many ending up in mental health facilities such as St. Giles Hospital. These include both children and young people. My fellow church members, these numbers and reports reveal a heartbreaking truth. Many of these individuals should be in church, but instead they are trapped in an addiction because of wrong choices and powerful temptation. Some families have lost their sons, their daughters, and their loved ones because of drugs and HIV. This is why we are crying out across all Methodist churches in Fiji today: if you have fallen, if you are broken, remember this: let Jesus be your hope in your life. Naka. Nai matai ni wakasama. Ko Jisu na Nuinui ni vesinga ni mataka ni no Bula. Ko Jisu na Nuinui ni vesinga ni mataka ni no Bula. Jesus is the hope for your future. Na matay ni wakasama e abot ki mayan Jeremaia wasirosang vulkadiwa tiki 19 kandua.
Ni usikila ko yau na nanuma ni alongo en vukumundo saka ko chiova. Na nanuma mundo vinaka kasang ni da. Kami usule viki mundo na Nuinui vinaka ni ngona emuri. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Esang ni bakatara tututaki nandina lewongo ni sabakrutaka kasuleo tituna kalau na Nuinui vinaka ni vengau na semberamai kinambula ni tamata yang dua. Na inaki ni kalau kinambula ni tamata me vinaka kalau ngata kabubuai anandela ni burburongo. Sabung ke viki mami ni tambangone salah kudurumeti ko ibung kasar nan rakini bula renre enangone indendai. Kabaka sambuawa kasang ni matata kina baka binaka na non revising ni mataka. Sambasi ka nambula ni Nuinui kawan-kawa sa tabutu katawo nambula kina nambula ririko. Ebu bakalebung ko enabin renre erala kuduruma voli enaloma ni non rabu vale. Nambulan raun rabua kina lala ni tanga erosotaba tiko mai virau na nonai tumbu-tumbu. Kina sona bakadalka baka yadora ena non rambula karena numa nirsasya nga ni bukira o tali. Baka na numikianda na imata ini baka samongo ni tubu-tubu ni kalau weekenda me binaka kasya nga ni da kina Nuinui binaka ni bisinga kina bengau na semberamai. Ni usakila ko yau na nanuma ni alongo ena vukumundo saka kuchiova na nanuma mundo binaka kasya nga ni da kami ona sule vike mundo na Nuinui binaka ni ngau na emuri. Vike muni na nunggu ito kani na itumbu-tumbu kike muni na ibaba koso na nomu be mataka itiku ngai nang geteng-geteng nilingan ni kalau kasaba korota ko ititu na kalau mevengan iti kena nomumbula kena ka engan reba membaletiko. My parents, friends, and members of the congregation, your tomorrow is still in the palm of God's hand. Your tomorrow is already beautiful, complete, and full of hope. Erna kawai takang baka na tamata na numal malumu kinanruka. Ia na kalau bakan titaka ni ambuli ko mo vinaka. Erna baklewai ko baka na tamata ena tobo ni numbula makawa. Ia na kalau kadibi ko tiko mo rei damanda na tali kina tutoka ni bika bakarota ka tu membaleti ko na bisinga ni mataka. Esang ni balimbal ni baka samongko ni raw-raw ng bula. Ia endusia ni tiko na sala bakarota ka tu na kalau me adaw kina tamata na vanua bakarota ka membaleti kenda. Ere daw kwaya ni nanrenre ko la kuduruma kanu bukei ko tiko mo tiko ngai na lamaningon ni sala mo raw ni rawata kaya daw kina bika bakarota ka katubano titu membaleti ko. Ko ambuli mo vinaka katau doko. Esang ni buli ko na kalau mo bakrusai ko tale. Enon itu na kalau wei ko mombula ia na tebor ko setan ni non tatan me bakrusai ko. Ena choni wase tini tikinai tini a sasyang nila ko walmay nandang butako me butako nga karabu-rabu kabakrusa. Na way nga drugs, yalo da pornography. Na bisuk ni mona na mona liva-liva, social media addiction, na murmuri, peer pressure, kinapungka tala na bisala so baka nga tak na tebor me bakrusaki na nambula baktamata kabako sibi ni tambangwani. Ia ena singa inday pia bosa weekend ko Jisu ena loma ni butong gori. Ulutaga tu kinambula tao ko yau na Nuinui ni nomumbula. I am the hope of your life. Pinaka. Ko Jisu na Nuinui ni bula en alam ni genre ko la kuduruma. Christ is the living hope in hard and difficult times you are facing. Mateni Pita wasindwa tiganay tolu me iya na vakavinvinaka wana kalau na tam ni non tuturanga ko Jisu Kristo o kasabu kutumburi kenta tali meno na Nuinui bula me vakana non alola malevu ni stutak talmina mate ko Jisu Kristo. Sala kuduruma sara bunga sara tamata na bulan genre me vaka ensa sara vatu enangonongo. Eso era la kuduruma tu na bulan ni kavor ni alo ke na tantok ni vakasama kavumai ena vikandendre estava ena nona buvale vanoni rakadaka lom ni lotu vekani lal ni tanga ke nanrak ni vaksama. Endo nona mesa na tevoro me vakana mona taka na tamata ena ngona vakaongo. Merani vesuka na nona vaksama me kuni kilirawa ni bukei ena lom ni genre estava tiko. Santa nona dakadaka na tevoro me vaksisea ka vakaleta kana tamata ka vakatumburwa bua na bula ni vakalomlomani koya me vakasangara na iwal ni nona lenga ena tauntaku ni vakarorongo ke nandom ni alo tambu.
Kostani and sing rawa ni tukun viko na numu vakadengu and alom ni numu tau vakadengu. And a raunga ni ka viko, kana drugs valevu, matini valevu, munangon valevu, lak valevu and a valendani se val ni marau. Vekemni na nungu tokani, kikemni na ni mami tumtumbu. Ongo na vivo sa elasin do vaksal kakantak vikenda na tevoro. Ia savasa ni viva kadalai, viva kalilia ka viva karusai. Na numvinaka na inak ni tevoro me mbuta koda ravuta ka vakrusa na tamata. To steal, kill, and destroy men. Keiko endona nungu tokani se naivava koso kala kudurumatiko nambula endrendre and a singa indai ko sambilingin beka mai vale and a bukuni dala ko kava ko singin raw ni dingo mirawa ko mbilre kimbeka ni ko sing ni ngona ni vale ongori se vesiko kumbeka na kukwa ni winganga ko kumbeka endona ngonela kumbukete ndola mbeka ka ko mbilre kivalanga mai vale se oiko endombeka to wiko tiko na mate na HIV kasambil rek mai vir na wekangu rongolio endai ko Jisu na Nuinui Bula and alom ninjendre ko lakuduruma. Christ is the living hope in hard and difficult times you are facing. Dei na wekangu ko ni alolai ko Jisu e wawa mestaviko endai o ko na Nuinui Bula. He is the living hope. Na nekini na mate me vuli hiko kaina kini na tuda kitale me serikiko and vesu tavanga ko lakuduruma. E kami kalvari sawoti it is finished. Matani savakadavara vakandua na dakadaka. The purpose of his death was to redeem you, and the purpose of his resurrection is to set you free from whatever bondage you are in. From Calvary, he declared, "It is finished," because he has completely accomplished the work of our salvation. And as singa indendei, vekemnina wekangu kunvuntaki kuvoli, and vakangtaki wenganga ni vivakamatentaki. Kunvuntaki kuvoli, and abula ni mateni, kunvuntaki ko, and anguni vaksivia ni angwana ni viti. Osureti ko. Today, my brothers and sisters, do not hide yourself in the use of drugs, do not hide yourself in the life of drunkenness, and do not hide yourself in the excessive drinking of kava. I invite you to hide yourself in Jesus, who is the hope of life. Amen. Jesus gives hope for a new life. And Joni wasetini tiniba ekako Jisu ausalakume merawir nambula ia merawakalipsar. I have come that they may have life and have it to the full. Nekatolinde na kemami vendusietiko na itambangone na singendende munikila iko Jisu esulia na ninong that Jesus gives hope for a new life. Ko Jisu esengawali sulia na mbulabu ia na mbulabu emodokona kabinaksara. Nambulabo na madokona e binaksara e senga walenga ni kinirawati nambulabo kinirawati nambulabo madokona ka binaksara sota rawati nambula sautu vakayau ia na madokona ka binaksara ni navakasama ni renewed mind na visau ni vakayalo na change heart kina madokona ni vewekani kina kalo restored relationship with God. E bukan ni tambangoni enongonongo baka kina vikenda na tamata enda senga ni ava rawatiko na bola bakademu balata ninta vinakata mesotava na nonda bakademu nakanga endongan reva. Many young people today and even all of us are not experiencing a life of peace because we keep trying to satisfy our restless lives with the very things we desire. Ongo mepaka napanga takini wenganga na ngoni babalangi napaka teki basibia na ngoni biti milubata nambula tabaka demu ni tamata. Ia na kena era bakarusanga bakandua na tamata. Enda sengni rawani ndua naka etuburu-buru ongo mepaka susumitaki nakalu kina nombula na wenganga na ngoni babalang ke na ngoni biti na labo eseng ni ron sotaba na num taw bakademu ko Jisu duanga. Nothing in this world can replace God in your life. Drugs, alcohol, and kava, and even money cannot satisfy your restlessness. Only Jesus can. Amen. Eka ko Jisu na wasa and Matthew wasin kandua tskini rosa vulkawalu dola ko may biyaw ko ikimdo wakunduanga saava kavalata na idola bimbi ia na kawe bakadingui kemundo
come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. E kako Jisu, ena Joni wasi tingkapa tikini ono. O yau na sala, kena bunindina, kena bunimbula. I am the way, and the truth, and the life. Ko bura-bura, ena bakari takibiko na salavala kena lasu. Ia, ko Jisu na sala, nandina ke nambula. Nawe kangu, ena loma lalangori, bula sengni bakal kataki, se mawa kona kabinaka ke nambula tau bakadengu, kalaku duruma boli. Nanoma, niko Jisu na Nuinui ni nomu bula bo. Ko Jisu ena singsulevi ko nambula mawa kona kabinaksara ke nambula bakadengu. E baksangaratu natamata e buruburongo nak. Eutinia na itukutuku na singendai. Ko Jisu na Nuinui nimbula. Na tukutuku mbimbi kabe wakande otaka na tambangonia namba kiongo iko na sianga niko kunea na Nuinui nombula mai vera nomi tokani. Sianga en nambula wakailaulawa, sianga en ailavu, sianga en social media, sianga en ayangona ni vavalangi, sianga en angoni viti, sianga en drugs vi Jisu ndondoanga. Me vakarara vikina na tamata kerenga naka. Kwa nileva nangonongo melaksiviti kona wekangu. Kwa nileva nangonongo melaksiviti kona wekangu. Kemni no kitokan tambongone. Kemni na nema mitumbutumbu. Kemni na baba koso. Kwa nileva nangonongo melaksiviti ko niksarangodo tinai Vunau endai. Dalava na elo mubua ene singini kuwa. Au sasureti kemni ve Jisu. Enana raramani Ulutaga. Ko Jisu na Nuinui nimbula. Ko Jisu na Nuinui nimbula. Keoi ko endu akolak durumutu kanambulan rendre mai vale. Korni buli. Manuani daka se manua da banga. Kako bakila ni saoti bakando bei ko na Nuinui. Nanuma niko Jisu na Nuinui ni nombula e warakitiko. Nanuma niko Jisu na Nuinui ni nombula e warakitiko. Ausureti ko mo tudake. Sasureti ko Jisu. Tudake nga na bono kondambe toka kina. Bombo kadambora no masu ni baktutu sa buana kalau. Sobana lo mamu bua. Tukuna bua nakai ko binakata me da kabeiko. Au sasuretiko tiko ko Jisu. Tuda ke nga na bono kondambe toka kina. Bombo kadambora no masu ni baktutu sa buana kalau. Sobana lo mamu bua. Tukuna bua nakai ko binakata me da kabeiko. Kwa santo sangambeka mobunitaka na mosi. Nandrendre nimbula etikongo ribeiko. Ko iko mbeka endua. Kwa sasanga taka enomu koko baktamata. Moroata na bakadengu. Ko baka yang taka na wainganga. Yang gon ni babalangi. Ko baka yang taka baksibia na yang gon ni biti. Kako nanuma moknekina na bakadengu. Nanuma ena senga ni baka isu soim takirao ko Jisu ena no mumbula. Nanuma ena senga ni baka isu soim takirao ko Jisu ena no mumbula. Ko Jisu eran sulebei ko na baka dengu. Ko Jisu ena ran sulebei ko na mbula bo. Ko Jisu nga ena ran sereki ko ena ibesu ko besukina ena ngauna ongo. You may have tried to hide your pain. You may have tried to fill that emptiness with other things, but nothing in this world can replace God in your life. But nothing in this world can replace God in your life. Only Jesus can bring you peace. Only Jesus can give you new life. Only Jesus can set you free.
Nawe kangu, kuni baktara melak sibiti ko nangono ongo. Munga ilesu kibali ni kuwa, mese talu ko na idolo bimbi, ko dalata bakambalabu boli mai. Ongo na no mungauna, ongo na kena singa. So today, do not walk away the same. Do not carry that burden any longer. This is your moment. This is your time. Lakumai, sawaraki kuko Jisu enangaun ongo. Come just as you are. Jesus is waiting for you. Ena baktakilana kena wase tolu tikine rosanga bulu. Raida kau satu ena matini katumba. Katuktuki kem kasarangwa dan tamongo endo anatamata. Kandalaba na katumba. Au na durwa kabaka kabatakaya. Kanapaka kabatalanga keyau kokoya. Au sireti ko kinesero ni kalau ena singale wenda indai en raksaranga kombula bolikin ongo lakumai sawaraki ko Jisu lakumai sawaraki ko Jisu au sireti ko modamborano masni waktu tu sebuah nakalo baka binabinak takoya ni kawaitaki ko tikngakina na lebuno malmalumu baka binabinak taki koya ni kawaitaki ko tikunga dina nga nilebutu na nomu malumalumu. Sureti kenda menda tuda ke tiko nga ekere kenda menda reda bata na ikaote o tini sere na kan donan rao tini kato ni sere do may bakang bauti Jisu sakadibi kem do na kune bakavengu do na kune mbulabo bakang bauti Jisu may donambula bo endai. Ni sanalanga teotina de teotini sere nangai surata na tal ni mbula raramba tal Moses salu menengai metineti kona lotu endona masu kena mas ni beba kolonga taki. Ke sakuna ne teotini sere keren tu dake menda lang serbando mele buan nonda kalo ena singele bunakani kuah.